زعم الإعلام العبري أن العدوان الذي استهدف محافظة الحديدة تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والسعودية. قالت صحيفة يدوعوت أحرونوت إن الجيش الصهيوني نسق مع السعودية لعبور أجوائها والتحليق فوق أراضيها والتزود بالوقود في الجو بطائرات رام. وقالت هيئة البث العبرية كان إنه تم إطلاع الأمريكيين على العملية قبل ساعات من تنفيذ الهجوم، وتم إخطار القيادة الأمريكية المركزية، وحلقت الطائرات عبر أجواء السعودية ومصر في طريقها إلى اليمن. هذا ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي أن يكون للرياض أي علاقة بالعدوان الذي استهدف الحديدة، مشيرا إلى أن السعودية لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت حسب تعبيره. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكري في اليمن بعد الهجمات على الحديدة، ودعت من أسمتها الأطراف للتحلي بضبط النفس والنأي بالمنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب. وزعمت أن جهود الرياض مستمرة لإنهاء الحرب على غزة ودعم جهود السلام في اليمن، بينما اكتفت مصر بالتعبير عن القلق البالغ إزاء ما أسمتها العملية العسكرية الصهيونية على الأراضي اليمنية، داعية عبر وزارة خارجيتها إلى ضبط النفس والتهدئة وإنهاء الحرب في قطاع غزة. התחלנו לראות את זה על המסך, התמונות של מטוסי חיל האוויר הישראלים כשהם נערכים ויוצאים כבר לתקיפה בתימן. כן, ראינו הרבה מאוד סוגים של מטוסים, לפחות על פי הדיווחים משם. אז עכשיו דובר צה"ל באופן רשמי מראה לנו חלק מהמטוסים, מטוסי הקרב שהשתתפו בתקיפה. במקרה הזה מה שאנחנו רואים זה מטוסי קרב מסוג F-15, מטוסי באז שיוצאים לתקיפה באזור תימן. יש דבר אחד מרכזי שצריכים לדבר עליו, וזה שישראל התקנה מראש את האמריקנים לפני התקיפה. זה קורה שעות לפני שהמתקפה הזאת יצאה לדרך, והעדכון הזה הוא חשוב ונחשב לדרמטי, בעיקר בגלל המרחב קרב בין ישראל לבין תימן, כי יש עוד מדינות שפועלות כאן באזור, בטח כאשר המטוסים הישראלים חולפים בתחום האחריות של פיקוד מרכז האמריקני, פיקוד סנטקום, ולכן היה חשוב לעדכן את האמריקנים, בטח שהמטוסים טסים אמנם מעל הים, אבל מול חופי סעודיה ובאזור חופי מצרים, ולכן העדכון הזה הוא דרמטי. העדכון כלל גם את נתיבי הטיסה של המטוסים הישראלים, וגם כמובן את המטרות.